Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 murongo wa 42. Ijambo riravuga ngo bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Amen. Twongeye gushima Imana nkuko twongeye kuba muri kibanza kuwa kane twaraha itorero Shumba. Imana baheze umugisha kongera ko duheza no mwanya. Kwa kane twaganira impamvu zirindwi zituma tubwiriza ubutumwa bwiza. Uyu munsi nagira ngo uko n'ubundi kuri Pentecoste aribwo umurimo w'itorero watangiye, nishimiye ko tuganira ijambo ry'Imana twahayemo tuvuga ngo inkingi zine zubatse itorero ry'intumwa. Inkingi zine cyangwa inkingi enye zubatse itorero ry'intumwa. Mbere yuko tuziganira mu mwanya utari munini twahawe, ngira ngo mbibutse ko kimwe mu bisigura itorero cyangwa igisobanura itorero nuko itorero ari umubiri wa Yesu Kristo. Hanyuma kubera ko ubushobozi bw'umuntu bugeraho butagera ho gutekereza neza ico umubiri wa Kristo uri, tuya tubimanura tukabidecentraliza kugira ngo tubyigire ku mibiri yacu. Uyu mubiri wanje ugizwe n'ingingo nyinshi, ariko bimwe mu bice bibiri bigize ingingo zingize iby'ingenzi bibiri bikomeye ni ingingo zigaragara n'izindi zitagaragara. Hari iziboneka hakaba n'izindi zitaboneka. Mu ziboneka harimo aya maboko, harimo aya maguru, harimo aya maso, harimo uyu mutwe, ariko nanone mu bitagaragara harimo umutima, hariho imitsi, hariho n'ubwonko. Nubyiga neza ukabitekereza urasanga ingingo zifite umumaro ukomeye ari izitaboneka. Nk'umutima nubwo utaboneka ariko ufite akazi gakomeye, nubwo imitsi itaboneka ariko ifite akazi gakomeye, nubwo ubwonko butagaragara ariko nanone bufite akazi gakomeye. Ibyishimo bya buri rumwe mu ngingo zingize ni ugukora ico rushinzwe, kandi cya kabiri urwo rugingo rukora uwo murimo runezerewe, rudasiganye n'urundi, rudacitsemo, rutaruhamagaye kugira ngo rurubwire ko niba rudakoze ico rushinzwe nabwo ntirukora. Niba rero ingingo zacu zitagaragara arizo zifite umurimo ukomeye kandi zifite role zikomeye mu buryo bwo gutanga ico umubiri ukeneye kugira ngo ubashe kugaragara neza, niko n'itorero rikwiye kuba rimeze. Hari ingingo nyinshi ziboneka, hari n'izindi zitaboneka. Izitaboneka cyane nizo zikunda kugira n'umumaro munini, ariko kimwe mu ntambara zikomeye z'uyu munsi itorero rifite nuko ingingo zitagaragara nazo ino turuzi yazivuga ngo zikeneye kuboneka. Kandi ingingo zose zakozwe mu zitagaragara zakozwe mu buryo zidafite ubushobozi bwo guhangana n'ibiboneka cyangwa se n'ibihura n'ibiri hanze. Umutima wanje ntufite ubushobozi bwo guhura n'izuba n'imvura n'imbeho ngo ukomeze ubeho. Hanyuma uwo mutima wanje uhora unezerwa no gukorera hatagaragara, nubwo zuko ufite role ikomeye ugatwerera ibigaragara ngo ibigaragara nibiboneka neza biraba ari ikimenyetso ko nibitagaragara biguwe neza. Amen. Hallelujah. Nubwo umutima utwerera imbaraga zikomeye kubigaragara, ibigaragara byabonetse neza, umutima utagaragara uranezerwa, hanyuma akaba ari ikimenyetso cy'uko umutima umeze neza. Ariko kimwe rero mu ntambara dufite none se mikanisa ko tuzi ko nyamasengesho bagereranywa n'imitsi itwara amaraso, uyu munsi abanyamasengesho bakaba bagwana nabo ngo bakeneye kuboneka, kandi bakoze mu buryo badakwiye kuboneka, kandi urupfu rwabo ari ukuboneka. Umutima urupfu rwawo ni ukuja hanze ngo uhure n'izuba n'imbeho n'imvura, ariko umunezero wawe ni ukugumiyo ugatwerera hanze ibigomba kugaragara bikagaragara neza, hanyuma icubahiro kigataha mu mubiri. Murabona ko ino mikoro nyitindanye mu kuboko kw'imoso, ukuboko kw'inyo ntikwagize ishari kandi ntikwarambiwe, ntikwaguhamagara kuno kw'imoso ngo gira vuba nanje unsingirize watindanye mikoro. Niko no mu ikanisa twari dukwiye kumera, kuko igikomeye mu ikanisa si kigaragara, ikitagaragara nico gifite umurimo ukomeye. Kandi mu ikanisa umurimo ukomeye si uw'ubasiteri, umurimo ukomeye si uw'ubuyumbe, umurimo ukomeye mu ikanisa ni wa wundi ukora igihe ukora neza ukuzuza inshingano zawe. Amen.
Haleluya. Hari cyane gusa nahoze nsoma kare kivuga ngo hari umurwayi wari umaze imyaka 38 akaba hari igitanda yari amaze iminsi aryamyeho kuri cya kidendezi, kandi Bibiliya avuga ngo ico kidendezi cyahoraga cihinduriza rimwe na rimwe, si iminsi yose, si amasaha yose, si igihe cyose, rimwe na rimwe. Uyu muntu icambere yari yarabuze ngo umuntu uwo mutereramo, icakabiye yari afite ikibazo nuko ikidendezi gihora cihinduriza rimwe na rimwe, hanyuma nk'igihe yo kwikuruye kubera ko adafite umuntu umutereramo, igihe yikururira abafite bene wabo bakaba byarangiye, yaza agasanga byashize. Hanyuma Yesu ngwagana iyari. Amen. Yesu agani wawo mu izina rya Yesu. Yesu ngwagana iyari, ahageze amusangayo, amubaza ikibazo yagize, amwereka ikibazo cy'igihe kirekire cy'uko atagira mwene wabo, amwereka n'ikibazo cy'ikidendezi ko cyihinduriza rimwe na rimwe. Umuntu uyu murwayi yari kwabwira niwe kidendezi nyakuri uyu mugabo yari akeneye kugira ngo abeho ubuzima bukize. Icya kabiri, uyu muntu yari kwabwira ko yabuze bene wabo, niwe muremyi wa bene wabo, yari umuremyi w'abantu, kandi niwe kidendezi nyakuri bari bakeneye kugira ngo bazobeho. Yesu ahageze aramubwira ngo uyu muntu yambonye ntaza akenera abantu kuko umuremyi wabo aba yamugezemo. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Icya kabiri, ntawuzi ukenera ikidendezi kuko iki kidendezi kiza cyihinduriza rimwe mara kwa mara, lakini mimi jewe ndi ikidendezi cyihindurije rimwe iteka ryose. Yesu aramubwira ngo tukeneye abantu, tukeneye ikidendezi, ni jewe ukeneye. Akiragakiza. Ikindi yakurikiyeho yaramubwiye ngo ufite igitanda cyari kimaze igihe kiguhetse, uyu munsi uragiheka. Iyo abantu bahuye na Yesu ibimaze iminsi bibaheka, bo barabiheka. Yesu yaramubwiye ngo ibyari bimaze iminsi biguheka uyu munsi urabiheka. Ariko ikibazo cyabaye niki muri quartier? Habaye ikibazo cyuko yahetse igitanda umunsi utari wo kugiheka. Yagihetse ku isabato, akira ku isabato, kubera ko abantu baza batekereza igihe umuntu azobera umugabo n'igihe umuntu azobonera ijambo mu bandi. Yahawe ijambo mu gihe abantu batari batekereje ko ijambo ryiwe ryari ryagerwaho. Akira umunsi abantu batigeze batekereza ko yokiriraho, yikorera igitanda umunsi utari wo kwikorera. Hanyuma ageze muri quartier, abasije de critique batangira kumubwira ngo yego wakize twari tubishaka, ariko ikibazo cyabaye kurikorera umunsi utari wo kwikorera. Arababwira ngo uwambwiye ngo nikorere niwe perezida w'isabato. Hallelujah. Abantu rero muri iyi minsi bajya bizihiza isabato bakagira ngo umunsi wo ku cyumweru uraruta wo kuwa mbere. Yesu yakuyeho umunsi mukuru asigara ari we munsi mukuru wenyine, ku buryo kuwa mbere ntiyaruta ku cyumweru, kandi ku cyumweru ntiyaruta kuwa mbere. Iminsi yose niyo kwera, iminsi yose niyo kubaho. Amen. Hallelujah. Hari inkuru ya Dawidi, ayo nsozeza nsome bino bintu ko ari bine, hanyuma dusenge dusoza. Hari amakuru ya Dawidi, icambere mwabo guhera kuri se yari yaramusuzuguye akivuka, kuko yari umwe mu bana batoya biwabo. Hari intambara z'ubutoya abantu benshi bazagenda bazihuriraho. Yari afite kwanza intambara z'ubuto. Cya kabiri, yari umuzayifu ku buryo mu ise atigeze amutora mu bazoja kwigisirikare, amushakira amatungo yoroheje kuragira kurusha yandi. Ntiyamujanye mu ihene kubera ko atari afite ubushobozi bwo kuziragira. Abona ko atoragira ninga, amuzanira intama kuko ariyo matungo yoroheje kuragira kurenza yandi. Aravuga ngo kubera intege nke nkubonana, ihene wozokunanira n'inka zokunanira, ja kureba intama. Bakuru bawe bafite ibituza binini n'imbaraga, bagiye kwigisirikare bige blende eshare, hanyuma bazohangana n'ibyo bagomba guhangana. Wowe intege nke zawe, habe n'ihene ntuzishoboye, habe n'inka ntuzishoboye, n'indogobe, ragira intama. Hanyuma ico gihe birakura biragenda, bakuru be bagira ikibazo hamwe n'ingabo zose za Sauli zo guhangana n'igihangange cyari gikomeye. Hanyuma bamaze iminsi ku rugamba, ise ahamagaza wa mwana wari uragiye inyuma y'intama ngo nazaje guhinduka isoko imara inzara n'inyota bakuru biwe bari ku rugamba. Imana yaturemye muri Yeremiya igice cya 1:5, Bibiliya iravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nagushiriye kuba umuhanuzi w'amahanga. Imana yaduhamagariye kuba abahanuzi b'amahanga, ntabwo Imana yaduhamagariye kuba abahanuzi b'ihanga.
hari igihe umuntu yilimita akiyaka espace geographique gatoya ko kuvugamo ubutumwa no gukiriramo, agatekereza ko Imana yamuhamagariye ihanga kandi Imana yaramuhamagariye isi yose. Dawidi yemeye guhinduka isoko y'imara inzara n'inyota bakuru bari ku rugamba, ahageze tiyakemura ikibazo cyo kwa sekuru cyonyine. Yarahageze yari yazanye ifunguro ryokemura urubuga rwo mwa sekuru, yari yazanye umugisha wokemura ikibazo gusa cyo gutwerera ubukwe bwo gusaba bwo mwabo ku rubuga rwo kwasi, ngo agere asanga noneho hari ikibazo cy'urubuga rw'igihugu cyose n'ubwoko. Arababwira ngo ntabwo naremwe nduwo gukemura ikibazo cyo mwacu gusa, naremwe gukemura ikibazo cyo mwacu n'ikibazo cy'isi yose muri rusange. Arababwira ngo rero nimubanze murye, ariko ndahangana n'iki kibazo mufite. Bakuru biwe bibagiwe ikibazo bari bafite, batangira kubona igisubizo nk'ikibazo. Murumuna wabo wari waje kubera ko batigeze batekereza ko ari w'Imana izocishamo igisubizo, bahise batakaza ikibazo bari basanganwe. Igisubizo cyaje kubera ko atari cyo bari biteze, gihinduka ikibazo. Amen. Amen. Hari igihe rero Imana itwoherereza ibisubizo kubera ko byanyuze atariho twatekerezaga, tugatangira kurwanya ibisubizo kandi byatashi iwacu. Baramubwira ati se wowe inka zarakunaniye n'ihene tugweza intama, twe twize kurasa hasi no hejuru no ku butaka, none uraje ngo urakemura ikibazo cyatunaniye twebwe ingabo zabaye forume muri Kitona y'iwacu, apana Kitona yo muri Kongo, muri Kitona yiriya. Ahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, agebera mu madirishya abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni, araza azura ibyanje byapfuye bibaho. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benasafu, niva mutima aizanje vituhanya gige. Baronga ati papa itonde utaduteza ibibazo kuri papa yakohereje usudaniye umutsima ingano ngo turye le bleu, none ga ikibazo wakemuye kandi ico warushizwe n'ukuri wagikemuye itahiye. Arababaza ico yabakoreye n'ico yabagize, habati ko nari mfuye kubaza ikibazo mwagize niki. Yegera abandi ku ruhande ababaza ico azohembwa namara kwicuriye. Baramubwira ati cyambere ubukora bufite, tibisaba save the date, tibisaba reception na dot, ibyo byarakemutse. Gutekerezaho sari zobera n'ibindi n'imodoka zizotwara abantu, ibyo byarakemutse. Umugeni ni w'umwami, batiye ufite ubukwe ndamwica rero. Ngo aragenda ageze ibwami, umwami ngo amwitegereza nawe amugirira impuhwe kubera ko ntigeze atekereza ko Imana yakoresha ibinyendege nke kandi ibinyembaraga bihari. Hari igihe dutekereza tugategereza ko Imana izocisha imbaraga zikomeye mu bakomeye, Imana ikabinyuranya ikabicisha mu byoroheje. Kubera ko Imana yabinyuranyije tugatangira kugwanya ibyoroheje kugira ngo bipfobye, kandi nanone imbaraga zitazigera zinyura mu bakomeye kandi Imana kera yamaze kuzinyuza mu boroheje. Hari indirimbo ivuga ngo Imana ngwiza ihamagara, ntizihamagara abakomeye, ngwiza ihamagara boroheje kugira ngo ibakomeze. Komeza abo yahamagaye. Ihamagara abakomeye, nihamagara abakomeye, aho gikomeza abo yahamagaye, aho gikomeza abo yahamagaye. Kuriho kukwigufite w'inyungu wiyeshicyubahiro, isohoza imigambi yayo witera umunezero. Kuriho kukwigufite w'inyungu wiyeshicyubahiro, isohoza imigambi yayo witera umunezero. Abubaha Imana bagakiranuka, Imana irabemera ikabemeza n'abandi. Uzamura amaboko turebe, vuga ngo haleluya. Hallelujah.
nukuri tugasuzugura umuntu nyamunda kubivuga. Iyo inzu ikiri muri chantier bari kuyubaka bazayishira amahema bakayishiraho ibiti bakayishiraho ibintu, ntawotekereza ko igihe kimwe bazoyishiraho abapolisi ngo bayirinde, ntawotekereza ko umunsi umwe umuntu azayifotorezaho, ntawotekereza ko umunsi umwe umuntu azoyikodesha ngo ayikoreremo reception. Iyo bakehaba yubaka isa nabi, ibiriho imicanga imeze nabi, hanyuma iyo ugatindaho bukeya uzugaruka nyirayo yaravuye Dubai yarazanye ibirahure byo kuyuzuza gukura amahema, akazakuraho agace k'agahema gatoya agashiraho kirahuri, agakuraho umucanga agashiraho ikaro, agakuraho. Iyo ugarutse, iyo utabaye inshuti mu cagihe uzusanga kera barayishizeho umupolisi kugira ngo uyifotoreze, birasaba gutanga ifaranga no kwegerana n'umupolisi mukamenya kuvugana nabo. Muri twebwe bicaye hano hari abantu Imana ikihaye yubaka bafite amahema, ariko Imana ifite Dubai yayo mu ijuru, hari ibirahuri zozana umunsi umwe. Umuntu wigeze gusuzugura umunsi umwe uzosanga nta mwanya agifite, n'umwandikira kuri WhatsApp agira amezi 2 yarabuze umwanya wo kugusubiza, pana umutima mubi kubera occupation. Mvuge ngo amen. Uzutekereza gute? Hari umunsi wiga utekereza ko Bibiliya ivuga mu Bami ngo hari umugaba w'ingabo witwa Namani, ngo Uwiteka ngo niwe yanyuzagwa nko kunesha Abisiriya, ariko igasoza izitangira ivuga karite, igasoza ivuga intege nkezi, kavuga ngo nubwo yari ameze gutyo ariko ngo yari umunyabibembe. Hanyuma ngo ararwana uwo munsi, anyagayo atekayo akana k'agakobwa, ngo akageze mu rugo akana k'agakobwa icyiza cyako tikaza kagambana. Kandi buri muntu wese we afite akana k'agakobwa mu mutima we, n'umuntu ni conscience, ni umutima Imana yagushizemo, utazugutinya utazukugamba yagiye guhaha, aza kubwira ngo nubwo ubwirije uza wiba, nubwo ugize gutya umeze gutya, ntaza gutinya ntazavugira hanze. Yamye avugira muri sara, abwira nyirabuja aramubwira ngo nubwo bose ameze neza, abasirikare bose bamukwitira amasariyuti, ariko ni umurwayi kandi agakiza tikari hano paki wacu. Nta munsi Namani, kimwe mu bibazo Namani yagize gikomeye nukwakira message y'agakobwa k'akanyagano ngo ayijane muri palais presidentiel ngo baje kudiscussinga ku muti wabonetse uvuye mu kana kagatoya. Kandi abadokiteri yari afite accessibility yo kuvurwa ku badokiteri baraho no hanze y'igihugu, kuko yari umugabo, yari chef d'état major, yari afite kuvugwa mu gihugu ku muganga wa mbere no hanze yaho. Byari byaranze azana igitekerezo muri palais ngo harakana k'agakobwa gatoya twanyaze cyagiye, wowe karavuga ngo hari umuti. Haraho ijambo ry'Imana rivuga ngo babaje Yohana ngo ese ni wowe twari dutegereje cyangwe? Aravuga ngo ya, jewe ndababatije mu mazi, ariko hari uwundi uzoza jewe ni voyage niyiwe tizihuye, ku buryo n'udushumi tw'inkweto sinobasha kudufundura. Uzi ikintu yaramubwiye Ntunga? Yaramubwiye ubundi birato niyo contact direct y'umukungugu n'amase n'urwondo, yaramubwiye ngo ni party we y'ubucafu sinemero kwikoraho. Mvuge ngo amen. Aho Yesu ari naje Yohana muhamwita Yesu, ni voyage niyiwe, n'ikirato cyakandeye umukungugu sinemero kugihanagura, sinoba mu bakozi bomese ibirato bya Yesu, jewe udushumi tw'inkweto ni voya Yesu. Yesu ari kure cyane ku buryo ntoshikira n'udushumi tw'inkweto se. Afite umwihariko we atandukanye n'abandi bose, ibindi byose kasela umuremyi wa byose. Afite umwihariko we atandukanye n'abandi bose, ibindi byo ni biremwa, ibyo ni biremwa, ariko we umuremyi wa byose. Zamura amaboko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inkingi zine zubatse itorero ry'intumwa. Inkingi ya mbere Bibiliya yavuze ngo bahoraga bashishikariye izi ntumwa zigishaga. Inkingi ya mbere kwa ruguhora nyine utaye ijambo ry'Imana idashira. Inkingi ya mbere yubatse itorero ry'intumwa ni uguhora n'inyota ijambo ry'Imana idashira, gukunda kwiga Bibiliya, gukunda kwiga ijambo ry'Imana. Amen.
bakabwiriza akavuga musubiremo, bakabwiriza cyo gituma wa munsi ngo yahereye kare wageze mu rukerera umugabo witwa Utuku ngo yikubita hasi. Kubera iki? Yari yazanye inzira zibiri. Ubundi kubwiriza neza ni uguhera kare ukageza mu rukerera. Icya kabiri ni ugutinda cyane. Icya gatatu ugomba kurangiza Utuku wese wicaye muri cyo kibanza yamaze guhindukira. Kurangiza kubwiriza neza ni ugutinda ugahera kare ukageza mu rukerera. Icya kabiri kugeza abantu bose bazanye inzira zibiri bagize inzira imwe ifite imitima, bafite inzira zigana Siyoni. Ugomba kubwiriza abantu bose bameze nka Utuku, bafite inzira zitagana Siyoni, bahindukiye neza bakareba umusaraba, bakamenya imbaraga za Yesu. Baranaga walikuwa na kiu ya kusikiliza neno la Mungu. Inyota y'ijambo ry'Imana idashira. Inyota y'ijambo ry'Imana yagiye mu mitima y'abera. Iminota 5 ngo dufite umuvuga butumwa twatumiye ngo azoba muri Kenya, yagera hano ngo tumuha iminota 15. Siko ikanisa ryari ryubatse. Kandi niba ikanisa ritagarutse kuri originalite yaryo, rizokomeza ritakaza umwimerere hanyuma ribe diriwe. Petero nagaruka azavuga ati ikanisa ko ndabibona. Hari umugabo umwe mperutse kumenya hano ejo bundi, ni umupasiteri ukomeye, ngo yahamagaye umuvuga butumwe mwe aramubwira ati wazaje kutubwiriza, aramubwira ati uri umupasiteri? Bati batebetse nsenge ndewe n'uri umupasiteri. Bati Mungu ananiambia kama wewe si mchungaji, wewe ni mfanyabiashara. Bati twari twagutumiye dufite ikanisa rikomeye hano, tuzokurihira indege na hoteli, umunsi twabuze inkoko tuzoba dufite ihene. None ati wewe si mchungaji, ni mfanyabiashara. Kandi abantu benshi iryo kanisa bazabaririra kurijamo, ariko umugabo umwe yanywa avuga ati akuna ko muratuza mwebwe, mwahurije abantu hamwe kugira ngo muzamubone uko mubasopa mu banyage, ariko ta kanisa rihari. Una watu wengi lakini wewe si mchungaji, ni mfanyabiashara. Afite umwihariko atandukanye n'abandi bose. Bwana sifa sana. Bahoranaga inyota y'ijambo ry'Imana idashira. Imana ikongerera inyota y'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Keu inyota. Ugasoma Bibiliya, ubundi Bibiliya umunsi ushize murabizi ko nari mfite ubukwe kandi mwarantwerereye mwagize neza. Ibintu bikomeye hano muri Kadezi. Hanyuma iyo umuntu afite ubukwe, message ya mbere umuntu azasoma mbere y'ifaranga niya muzehe n'urubuga ko kwa sokuru no wasokuruza, message ya mbere ibiriho kode nyinshi ni ya fiance. Tayindi umuntu azasoma mbere y'izindi ni ya fiance. Iyi ngiyi niyo message ya WhatsApp fiance yatwohereje. Kristo umukwe tukaba abageni. Guhera mwitangiriro kugira muzayishuwe na aka message gatoya fiance yohereje fiance wiwe. Utagasomye uzoza muri dote reception yarangiye. Nikagufi cyane guhera gusa muri Genese kugera muri Apocalypse. Asigaye iminota 2. Ingingi ya mbere kwarugora n'inyota y'ijambo ry'Imana idashira. Ingingi ya kabiri ngo kwari gusangira ibyabo, gusangira ubutunzi, guhorana urukundo cyane, gusangira ubutunzi. Uzi ikibazo gikomeye muri no kanisa n'ayandi makanisa akomeye. K'uyu munsi Grand Frère Chelsea, k'uyu munsi hoba ubukwe bw'umwana wa Perezida Sengera Muno, hakaba n'ubw'umwana w'umupfakazi wapfakaye ngo muri RCD kera, utagira imodoka, utagira n'inzu, baza bateranya kugira ngo bamwishurire. Ayo makwe akabera umunsi umwe yombi. Revera no kanisa yotaha ubuhe. Bana Yesu asifiwe. Bibiliya ivuga ngo bahoraga banezezwa no gusangira ubutunzi. Bibiliya ijambo ry'Imana zivuga ngo bahoraga basangira ibyabo ngo buri wese ku bukene bwiwe. Nukuvuga ngo nukureba umukire wa mbere muri KDP bakareba n'umukene wa nyuma muri KDP, hanyuma bakazana ubutunzi bwabo bagashira pasiteri aka interview abo bantu bombi akabaza umukire wa mbere ufite ikihe kibazo, mfeneye kugura inzu Ottawa nkakena no kugura parcelle mu kirere. Agamagara umukene bimeze bite, twebwe inzu kirava nifu yarashize, twari twarayiteresa ahantu amazi arava irajabama ko turera ngo ducumbe tukama tuzani igikoko. Kamubwira ati sawa, nabumvishe mwembi nonega tugiye gukora exchange. Umukire wa mbere asiga ubutunzi hano, umukene nawe asiga ubutunzi. Kubera ubukene buke umutunzi afite, arafata bwa bukene bwawe, nawe kubera ubukene bwinshi ufite uratwara ifaranga nyinshi. Uvuga ngo uwo ufite ubukene bwinshi niwe watwaraga ifaranga nyinshi nubwo yazanye nkeye. None nk'iyo tegeko ryo garuka mu ikanisa ryanyu musuru. Kurani kanisa ryo cikamo cyangwa ntiyo kombe.
amen. Bahoraga banezezwa no gusangira ubutunzi bwabo, kubabarana n'abababaye no kwishimana n'abishimye. Heri mtu aendeaye nyumba ambayo ina matanga kuliko mtu aendeaye nyumba ambaye ina sherehe. Kristo yorara hano ntabwo yorara mu mazu y'amahoteli, yoja kureba ku bakene, kuko yaje kubohora abakene, yaje gukuraho ubukene, yaje gukuraho ikibi kugira ngo ikiza gitsimbura ikibi. Amen. Aka histoire gatoya ndangirizaho k'umugabo umwe w'umunyamurenge ngo yigeze kugira inzara igihe kirekire, atekereza kuja gusaba inka yo gusaka wenda abantu bakuru barabyumva, ngo amare amaze gutekereza kuja gushaka inka yo gusaka, ngo abona ko azagenda agatinda kandi hakaba kure, none yazagaruka nubwo azoba yaronse ico yogaburira abana n'umugore, akazasanga nanone abo yagiye gusabira barapfuye. Ngo yinjira mu nzu y'umuturanyi, abwira umugabo baturanye, aramubwira ngo ngiye gusaba inka ariko nzotinda, none ga ndagusize uri umugabo uzosigara undeberera urugo, ningira ico ndonka nzoza tugabane, kandi nanone ni ndonka byinshi, nanone nawe nzomenya uko nkugenza, uzombwira izo wakoresheje kugira ngo mbikugarurire. Wa mugabo ngo yinjire muri yanzu yatekereje, ngo asanga uko ashonje nabo niko bashonje, ico yamurushije ni ugutaka. Asohoka ngo atamubwiye, hanyuma aje gusaba yagana gusanga hagere, aramubwira ati nama kisa kugenza, bati si twagize inzara nyinshi, none batumpeze inka, bati cyakora ni ufite zibiri mugabo wa mama wozimba, kuko uko nshonje niko nakana kashonje, natekereje kumusigira urugo ngo mpagere, sanga inzara afite irangana neza ni B = D, nasanze neza twembi turanganya, none wogira zibiri wozimba, nanone niba ari imwe nzonyura mu iposho nyigurishe tugabanire hagati, kuko inzara mfite n'uburibwe bwayonze sinorya ngo nihanganire kumenya ko hari umuturanye nawe uburaye, kuko namenye neza Imana yaguhinduye isoko y'umugisha, inzara yawe si yawe, nukumenya ko umuturanye yaburaye. Amen. Bwana sifiwe sana. Tugeho cya turebe. Hanyuma ngo amugabo bamwumvisha, aramubwira ati ayo makuru sino yagumana nje nyine, reka turyame ejo mu gitondo zo gusubiza. Ngo baryamisha umushyitsi, basigana umugore n'abana, aramubwira ati twige ku nama. Mwumvise no mugabo gute? Umugore aramubwira ati nje kuva mbaye sindumva bene no mugabo. Uyu mugabo waho usabira mugenzi wiwe nawe izaha asaba ibyo atarabihabwa. Abajije abana ko ari ingo zimwe zubatse neza zigira inama, apana ari izindi ngo zubatse nabi, umugore azamagurisha akabata atabwiye umugabo akagurisha amasahani akajagara. Winje wasize akabati kagiye, madame ngo yarakagurishije. Zagenze gute? Umwana arihe ngo yazindutse atavuze pi akajagara. Ariko uwo mugabo yari afite urugo ruri organize, ngo aravuga ati none atoya ibintu birakomeye. Ngo umugore aravuga ati nje igitekerezo mfite, mureke duhamagara abagabo bose ko twahumiwe, duhumirirwe hamwe twese. Niba ari inkubi dukubitire hamwe. Ngo bararyama, ubuje guca wa mugabo ngo abyutse umugore n'abana, bati byuka wowe ugende ubwire shefu, ubwire pasiteri, abantu bose bazinduke hano tuze tumenye amakuru yabaya. Azana abagabo 15 ngo binjiye mu nzu, baravuga ati vuga vuba ko turahinga abandi ko turabyukiriza niki batoya, bati kibazo cyakomeye. Hari umugabo wari tubwiye amakuru, mureke tumubyutse ayasubiremo ntawo yavuga. Baramubyutse bati muze vuga ya makuru wari tubwiye, abagabo yababwire na titwo yumva twenyine. Ngo yasubiremo abagabo bamatangira kurira. Umugabo nano turamukizwa niki? Umusaza mukuru ngo wari uraho, ngo aravuga ati sasa uyu mushitsi nasohoke, abagabo muhana musigare tumwigeho. Ngo arabatse we kurumva utemuze bataye umugabo igitangaza, wewe bati ngita, bati wewe bati sa ubwo mwese mwumvishe ko uyu mugabo akoze igitangaza, umugabo wese winje muno aravamo atanzinka. Inka imwe zibiri inka 15, uwinyana y'amashara, uwinka y'ikirayi, uwinyana y'iriza, ali bose baramubwira ati muze garukana injirana, bati twahebuye tubonye inka 15, none ga shorera turebe uko twovana. Ngo yamaze shorera, ngo aje kugera munsi y'umuhana, ngo arazisiga aje guhamagara wa mugabo, kandi yagiye kumusabira, kandi higeze amubwira ko yagiye kumusabira, gusa yamenye inzara afite. Ngo amarara nkuhamagara ati bati kanaka, bati niki nawe kuzuhamagara cyane niko nshakaho, bati gira hino tuvugane, bati kurabona zino nka, bati zinka nizande ko mbamona zitari za hano, bati tonde izinka nizanje nawe niba wibzinka ugiye kushira muri wabonye kasho tuyisaranganye, batoya bati zinka aramusobanuriye, bati none inka 15 nukuzigabura
umwe ni zirindwi undi zirindwi, indi sigaye imwe tuyitange mu ikanisa, dushima Imana, duhahira abana, tugira ikiraro, abagore bazabahira, tubane twese. Ariko none ikibazo nasigaranye Pasteur Ruherangere, ikibazo nasigaranye hagati y'uyu mugabo wagiye gusaba inonka nuno musaza wategetse ngo abantu bose batanga inka, n'uyu mugabo wamenye amakuru bwa mbere, n'uyu mugabo wagiye gusabirwa inka atabwiwe amakuru akabona zije, n'iri kanisa ryakira inka ritigeze ribafasha kandi bari baturanye ari abakene, ni bande bahuye n'ijambo riremereye. Ibindi byo ni biremwa ariko n'umuremyi wa byose. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Amen. Ari umugabo umwe wacu mwene wabo namuze hano, yigeze gutiza inka atabwiye nyirayo. Yari umugabo ufite abana benshi mu muhana w'iwacu, ngo abone inka z'umuhungu we zirabyaye, ngo yinjire mu nzu y'umuturanyi asanga bashonje amata kandi bafite umwana w'uruhinja, ariko umuhungu wiwe ajaje inka zitanu kandi nta ruhinja afite. Yamasiga atijije inka yo gukama atabwiye umuhungu we, kandi ntiyavamo ngo aje kumubwira ko yayitijije. Igihe cyo gukama umuhungu ahakama agiye gusagurira mu nkongoro, gusagura no kuvuga ngo nugucuranura amata. Ngo agiye gusagura gutyo, ise akabahagaza aho yambaye isafu yashize ingoni nkaho, yamubwira ngo yeshango reka usagurira, kera gahamagaye wa mwana muri yanzu agarara hano uzana inkongoro, ngo aje gusagura cyamubwira ngo reka usaguriramo, siniki cyabaye ngo inka nayitije kugeza itetse. Wayitijije kwandi ni yawe nayitijije shiramo. Biba byarangiye. Imana itugarurira umuco mwiza mu izina rya Yesu. Kubahana abantu umuntu asigaye avuga cyangwa kurubuga ngo kwa muze hano, muze yakandika kurubuga ngo dufite inama, nanje umuhungu utangana n'abahungu be, umwuzukuru na data yo mubyara. Kamanga ngo muze ngo ijambo vuzo ndaripinze, kanje ngapingana na muze kurubuga uko kesi kibashoboje. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Inkingi ya kabiri kwari ukunezezwa no gusangira ubutunzi. Amen. Itorero ryubatswe no kurira n'abarira no kunezeranwa n'abanezerewe. Inkingi ya gatatu ngo bahoraga banezezwa no gusangira igaburo rye, gusangira mu mubiri n'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Inkingi ya gatatu. Inkingi ya kane ngo kwari uguhora bakunda gusenga Imana. Soza mwacu umunsi twa tuganira neza mwacu ni umunsi nta urwaye n'abakobwa bashatswe bo mwacu, iyo twamenye ko bameze neza na ba bofu bameze neza, nanje nishuye inzu nta mwana urwaye, nta kibazo dufite, amashuri twayishuye w'abana. Niwo munsi biganiro biza biryoha mwacu, amasengesho meza, sayo kubwira Imana ngo mpeza, nigihe byakunze neza ukaje imbere y'Imana muganira munezerewe nta kibazo ufite. Abantu bafashe Imana nka yuweni bazaje kujya kuyisaba gusa, muduheze ibizuku, muduheze umunyu, muduheze ingwi, muduheze oya. Igihe kiza cyo gusenga nigihe byose byakunze ukaje imbere y'Imana musabana. Niba mwana ibiganiro biryoha, igihe amashuri mwayishuye, stoke imeze neza, inzu y'abandi warayishuye, abanyeshuri bose barishuye, ni nako abanyamasengesho barakwiye kwamera. Ntago tukwiye gusenga gusa igihe cyose tugiye gusaba Imana, ahubwo igihe cyagenze neza nico gihe amasengesho azaryoha, nico gihe cyo gusenga neza. Mwakira ijambo ry'Imana. Arakoze Pastor cyane, Imana imumugisha.